tūtaki mai ki ngā tohunga tārai waka, whakahau waka hoki. He mahi I moe a mātou, I moe I tōna whakahokinga ki te wai. He mahi whakaoranga, whakahongi anō I tō mātou waka. Nō reira I tai mai a Petera ki konei ki te kite ake heaha ngā mahi kei moe a mātou. Ko te hau o tūnono o te ingoa o te waka nei, neke atu I te kaumārima tau ia e pai ana ki uta. I te wā e whakatere nei te waka ki runga o Taupō, kore ki Hannah Smallman tētahi kaihoi. Kōrero tahi mātou katoa meaha I te noho I moe tō mātou waka mō ngā tau takaumārima pēr. I puta te whakaaro, ko tai te wā, kia whakahoki ake tō mātou waka ki runga wai. Because if we sink it, we can sink it right to here. And then it'll swell and it'll fill up any cracks and then we can take it back out, empty it out and set it on the water because I can tell you right now, it's been sitting there for close to 20 years. Kei te marae o hirangi te whānau e whakatika ana I te waka. Ko Petera Heller tētahi atu kaihoi o te waka I ngā rā o mua. Ko tana mahi I te rānei, he here I ngā herenga o te waka. Te wānanga whae ake nei a tērā marama hei te marama o ngā rā tua whitu ki te tua iwa. Ko te tikanga o tērā ko ngā mahi e whae ake nei, ka tari tō mātou waka a te hau o tūnono ki te wai. Ki tō kānu, whakatere ki runga I te wai. Ki te rite mai te waka, e āhei ana ngā uri rua te kaumāwaru te hoi I te waka nei, ki runga I te moana o Taupō Nui Ātia. He ao hou nāia nei. Kua tupu ake o mātou tamariki, pakeke nāia nei, rangatahi ana, nō reira me whakaako ake mātou I tētehi tira hou. E hara I te mea he waka noa tēnei. Engari he mātauranga tuku iho no ngā tūpuna, ka mutu mō ngā reanga o Ngāti Tūwharetoa, e hare ake nei. Ko Rahira Rihia tō te ora, te reo irirangi o Tūwharetoa, mā aukaha.